Bancada Kunto ia Parlamento Nacional lamentável o resultado do survei do partido político Sira. Durante plenária terça-feira de semana, Bancada Kunto liu-se plenária Parlamento Nacional ratou a lamentação o resultado do survei com o partido político Sira no ia survei partido Botrua CNRT o fretelin maquetan % bot liu. Também, chefe bancada Kunto Olinda Guterres, dia kliu partido Ruane, labele halo campanha ona, tambah siranya partido hetang número bot, ia survei, hori fofali tempo ba partido kik sira, mak halo campanha. Olinda Guterres suba militante Kunto, atu calma label hareba resultado survei, nebe ihane, no bandeira partido sira, nebe hasae barakne, tambah osang. Partido Balo, partido Botrua, fertilin CNRT. Partido Ruane dia kan lalikan kampanye itu hampir malu kampanye itu mana. Tapi awal orang dia me fertilin mana mutlak, sini itu mana mutlak naira faham itu nama. Hampirnya ini sampai amne mana kalau sawat jadi itu mana. Sidang ta, gabsana ulukan dia kata mana. Be hampirnya be lama kampanye itu mana kan? Sidang kampanye ini fokus dia ini 65%, or 51%. Amne kon zerte ritarne. Ne bahawa te phone news me plenar ini akara phone larameti ba hamne MRC kuntu ne MRC ne be municip sanjito. Hak mate. Bandirola sirbe dana tunda rasane ne pro osani. Exemplo se kala dada bandera kuntu ne ida iha krakine ba. Hasaite hatun tia fofai $30 bandera tahan tol pada dalam kali us verdes ini leten netama bandera tamu tegara $30 bandera ini $10 kuntu label hador yang sana kuntu lain bafar fatisel si fota $10 ba ema ini $50 pa tu dana bandera ini amne malasin akar habur saya bandera lain baru tanya pa Enquanto chefe bancada CNRT, deputado Duarte Nunes Sateten, resultado survei idane, público makhalo propaganda política, no idane normal, tamba dadang ne ia fase ida, tamba ba eleição, nune partido hoto fiarang, hodi participa ia festa demokrasia ne. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema hotu, atu reta informação atual diakliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no faz tutang ba media social hotu.